Otim Bosmic would pariemo. Teke wera nui, teke wero ana nui, pokwo kita. Teke wero ano in, pokwo kita. Dorik mirngeni a degi lo twol. Dok teke anano in ke chel ki twol. Kwa abi wero twol lo. Abi go inu timo bab. Kwa negi ro loka twol abi shotting la chen. Yes, loka twol abi shotting la chen. Pian utim raj lo twol lo. Utim raj lo twol lo. Buat gin marong ananera ko mabe. Dano mirunge. Kapenge utim Bosmic raj lo twol lo. So Bosmic utim teke wera nui kirutiu ki twol. Kong abi wero twol lo. In ko abi goyo bab lo ka twol abi shotting la chen pin twol ora twer ribo at kere wabi nek wati ko lo ke la chen digo ento level madong wana kiru team wati ye chawani twol dok be team no raj lo twol lo team wana kwedong pedong beredong waribo me kulu ke ken ni chalong waribo me polo ye me kulu dok nem chalok tiri kano ni ti to mo wang page ana bi chera to mo wa loot you can know it to mo piki te bridge abi to mo wa te bridge wa kigina abi to mo pinyu wa loot ni wa la pok kay tiga kat to mo piki ya chwa bridge ci ana bi to mo paga wa side me pala be unyo side me rufol miringe me anwana kwedi me kuru bedong peribe wo wang iet pedong wo biribo watang ni pe wo biribo Otim Bosmic would pariemo right lo twol Otim Bosmic would pariemo right lo twol teke me ribe ananui wachero wachwado team mamegwa i Tanzania landlord kidar mugba kuru kuwa ini iri tiga mer ngwech medonye Uganda pino ni DRC dong petwere DRC ki nge mingu wenki group wune ngat mama ye joru i DRC peke i South Sudan be balo ka ngunyu wenki ye so the only place mo dong bot Bosmic kama Bosmic ubirin ye dong mapat ki Uganda peke eno we odong tiga yelo yinye ki yo wen tiga la otere ti dwa ne bot NRM PM tiga yinyo yo duju medaga Uganda kamo mautim twer kane ye dongo peke dok ai posing utim kuyi wo moyo wo male jang yak petwer bor ngar petwer confusing ngat mo dan we nge utim ni right loyo twol dan we nga churi we nge ni utim right loyo twol so kakane pachetan pe gimate ilchi kangwe dong pe la rebot Yesu kangwe dong pe tongu mir la rebot Yesu any this time no kangwe pe and machalu Daniel Soka aka the bad news system thing chagwan with my team full force we are coming to your territory we are coming to your territory if you think I'm deceiving then watch it out Tanzania wa kwedo ka ngunywe wa luri yokuman petie timin pe you are nobody to me Kora Koan Daniel Soka this is the real wildfire kacha go on put winner wildfire winner this is the real wildfire coming this is the real bad news if you think I'm joking then wait for me you will know me shortly